Tērā pēr, ko tētahi mahi, hei mahi mā tātou e mimiti iho ai o tātou mā harahara ki te kōwhiori ko te kanikani. Koe rā tā tētahi rōpū kaumātua i te rohe o whanganui. I haere atu a Regan Paranihi ki te mā takitaki i ngā pūkenga kanikani o enei pepere kou o tātou. Ko te pūoro e whakakipakipa ana i enei kaumātua kia pikari te tū. Dancing keeps us good for our legs, good for up here. He whakakōpani i te kapa nei i a wiki te mahi o tēnei kaiako a Josephine Cunningham. Me te aha he mahi auaha tēnei mōna. I just love seeing the smiles, and they're getting fit, which this is what it's all about. I mean, it's kaumatua style of getting fit. Kua rua tau tēnei kapa kanikani e whakahaerehi ana. E tipu mato ana te tipu. People, some of them didn't even know what line dancing was about. And once they got into it, there's a few here that haven't stopped. Hei tā Josephine Waima, ki hai he kaipapa reka noa tēnei. He oi, he hua haupura o roto. I found since I've been taking that program, all our kaumātua that come onto it. They really are. Their balance is great. Their coordination is great. I hope they enjoy, and I think they are. Mātua rā ko te Relay for Life ki whanganui te whai ina ai nei ma tēnei kapa kanikani. Regan Paranihi, Te Karere.